سلام 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 مرحبا مرحبا حجي جماعة ستيل بزعبا قنقنيا نقصلينا قنقنيا لبو مليقو لبو مولي قو كنبل كلنا اب سمبادي اتيو ወይ ድማ አዚ ስምቢዱ መባል ይዘስማ اب سمبادي اتيو. He is extremely anxious. He is in a state of panic. He is excessively nervous. He is freaking out. لبو مليقو لبو مليقو روحو مليقو نبلنا اب خمزي انتايو سو تترجمو اب سمبادي اتيو. لبو وقعو كنبل كننا دما لبو هويخو نمبال يسمع لبو وقعو عقرقر يلو ጨጉሩ ከምዝናይ ተምላስ አይነት ተሰሚዕዎ ማለት እዩ ልቡ ወቅዕዎ عقرقر ይልዎ. He feels nauseous. He is experiencing nausea. He feels sick to his stomach. He is feeling queasy. ልቡ ወቅዕዎ. ልቢ ሃብካ ክንብል ከለና ድማ እንታይ ማለት እዩ ልቢ ሃብካ አእምሮ ይስኩዓልካ አእምሮ ይሃብካ ንመባል ይዘስማ. Wishing you clarity and wisdom. May you gain deep understanding. Hope you find profound insight. Wishing you perceptiveness. ልቢ ሃብካ ልቢ የብሉን ክንብል ከለና እዚ አኳ ደግማ አለኹ መስለኒ ልቢ የብሉን ማለት ድማ አእምሮ የብሉን ማለት እዩ አይ እዚያ ክገብራ ሶሪ ሚስ ስፔል ገራ ያለኹ ካዕርያ ልቢ የብሉን ልቢ የብሉን አእምሮ የብሉን. He lacks understanding. He is not perceptive. He has no deep understanding. He is not insightful. ልቢ የብሉን ከዚህና ድማ ልቢ አይሕደረን ክንብል ከለና ልቢ አይሕደረን አይ ለበመን ለመባል ይዘስማ. He is still immature. He hasn't fully grown up. He is still maturing. He is not yet fully mature. በልቢ አይበሰለን ማለት እዩ አይበሰለን አይ ለበመን ክንብላ ንኽእል ልቢ አይሕደረን. ልቡ አይደቀሰን ክንብል ከለና ድማ ንሰብ ጎድኑ አይዓረፈን ኣብ ሸቀልቀል ይዘሎ ንመባል ይዘስማ. ልቡ አይደቀሰን. He is unsettled. He feels restless. He is disturbed. He is not relaxed. ልቡ አይደቀሰን ጎኑ አይዓረፈን. ልቢ አትሪሩ ክንብል ከለና ድማ ጨኪኑ የስማ ናይ ድንጋጽ ስምዒቱ ገቲእዎ ንመባል ይዘስማ. He grew cold-hearted. He became unfeeling. He became indifferent. He turned emotionally cold. ልቢ አትሪሩ ልቢ ጥፊኡ ክንብል ከለና ድማ እንታይ ማለት ይዘስማ አእምሮኡ ዘንቢሉ አእምሮኡ ገይሽው ቀልቢ አጥፊኡ አተሐሳስብኡ ዛሕቲሉ አተሐሳስብኡ ዛሕቲሉ ልቢ አጥፊኡ. His memory weakened. His recollection dimmed. His ability to remember diminished. His mind became forgetful. ምድሪ ዘይጸሮ ክንብል ከለና ድማ ዘይጽወር ነገር ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ክጻወሮ ዘይክእል ምድሪ ዘይጸሮ. It's intolerable. It's unbearable. It's unendurable. It's too much to handle. It's insufferable. Exactly. ምድሪ ዘይጸሮ ዓቢ ነገር ማለት እዩ ከቢድ ነገር ዘይጽወር ነገር. ወላድ መኻን ኮይና ክንብል ከለና ድማ ወሊዳ ከምዘይ ወለደት ኮይና ንመባል እዩ. ወላድ መኻን ኮይና ማለት ብተፈጥሮ መኻንያ ማለት አይኮነን ወሊዳ ግን ከምዘይ ወለደት ኮይና. She has kids, but they're useless. Her children are no help.
She's a mother, but it's pointless. Kids exist, but offer nothing. Exactly. ወላድ መኻን ኮይና ክንብል ከለና ወይ መይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቶም ዝወለደቶም ወይ ድማ ኣብ ርእሲ ምድሪ ከለዉ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሎም ሓገዝ ዘይብሎም ኣዲኦም ዘይርዩ እንድሕር ኮይኖም ወላድ መኻን ኮይና ንብል So remember that she has kids but they are useless. ምድሪ ውሒጥዎ ክንብል ከለና ድማ ኣብዚኣ ኣተወይ ዘይበሃል ኣሰር ዘይብሉ ጠፊኡ ማለት እዩ ንሰብ ምድሪ ውሒጥዎ ክትብል ከለኻ ምድሪ ውሒጥዎ ኣብዚኣ ኣተወይ ዘይበሃል ሽርብ ኢሉ ማለት እዩ ኣሰር ዘይብሉ ጠፊኡ He disappeared completely. He's vanished without a trace. He's missing with no clues. He vanished into thin air. ሞሳ ገይሩ ክንብል ከለና ድማ ብጣዕሚ ኣመስጊኑ ንምባል እዩ ዘስምዕ ዕዙዝ ምስጋና ሂቡ He expressed heartfelt gratitude. He thanked sincerely. He showed deep appreciation. He gave heartfelt thanks. ቤቱ ሙሉእ ዝኾነ እንተይልና ድማ እንጀራ ወይ ሃብቲ ዘለዎ ማለት እዩ ቤቱ ሙሉእ እዩ እንተይልናዮ ኩሉ ነገር ዘለዎ እንጀራ ዘለዎ ሃብቲ ዘለዎ His home radiates wealth. His home is abundant with riches. Prosperity fills his home. His home is blessed with abundance. በዓል እንጀራ እንተይልናዮ ድማ ኣቐዲመ ጠቕስያ ነይረ እዚኣ መስለኒ ሃብታም ንምባል እዩ ዘስምዕ በዓል እንጀራ እዩ ሃብታም እዩ He is affluent. He is rich. He is well off. He is financially secure. ሞይቁ ዝሓድር ክንብል ከለና ድማ ሞይቁ ዝሓድር ፀጊቡ ዝሓድር ድሌቱ ረኺቡ ዝሓድር ንምባል እዩ ዘስምዕ ሞይቁ ዝሓድር ፀጊቡ ዝሓድር He is satisfied with what he desires. He has all he wants. His needs are fully met. He feels content with his desires. ሞይቁ ዝሓድር ቪዲዮና ኣብ ዝወዲና ያለና ብዝተረፈ ስሰናይ ጥጥዑሙና ኣኻትኩም See you in the next video.